Assalamu alaikum Рейсапа. Biz sizning bilan oldagi uchrashuvlarda bek matur etib Qur'on tarixi turында сөйләшә башлаган идек. Укучыларыбыз бик яратып карыйлар, сораулар да бирәләр, комментарийлар да язалар. Ул язманы без YouTube каналыбызга урнаштырдык. Менә бүгенге очрашуда без сезнең белән Qur'on тәфсирләре турында сөйләшсәк, ничек булар икән? İnşallah bir kıymet olur diye bilemem. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm kızlarım, esselamu aleyküm kadirli tuğanlar, kadirli dostlar, kadirli kardeşler, kadirli Müslüman kardeşlerim. İnşallah Kur'an-ı Kerim'i bizden Allah Teala bize yukarına vermeden, onun mağnelerin, tefsirlerin anlap, şu Kur'an-ı Kerim bilen gamel kılıp yaşayıp, benim bendelerim iki dünya bakıt saadetine erişsinler deyip yibergen konstitusiya kullanma destur bu. Şunun için biz Kur'an-ı Kerim'i bizning ma'nolarini onlarga ham ular bilan amal qilib yasharga tiyishmiz. Siz bitta yaxshi o'ylagansiz, shulay Qur'onning tafsirlarini, Qur'oni Karim'i bizning tafsirlarini onlarga ham uni xalqimizga da anlatırga deb bitta durust o'ylagansiz. Allohning rahmatlari yog'sin sizga. Sizga rahmat. Mana bugun biz inshaalloh Qur'oni Karim'i bizning eng birinchi Açuvchi surasi deb ataluvchi El-Fatiha surasining dars anlatganın öğrenir biz Allah nasip etse inşallah. Hem Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Demek Kur'an-ı Kerim'imizin birinci suresi El-Fatiha surasini öğrenir biz bugün. Fatiha suresi Mekke'de ingen 7 ayetten tıratırgan sure. Kur'an-ı Kerim'imiz mana şu sure bilen açılar. Şunun için o sure açışı sure deb atalar. Hem bu biz ötken neyde aytib öttik surelerin qaybirleri Mekke'de ingen, qaybirleri Medine'de ingen deyip, ama bu Fatiha suresi indi Mekke'de ingen sure. Bu Mekke'de ingen sure bulup o'zi 7 oyatdan tursa da onun ma'nolari bek kuchli, onun foydasi bek kuchli bo'lgan bitta muhim sura. Olimlarimiz bu suraning 30dan ortiq ismini topganlar. Shularning birisi mana El-Fatiha, Ochuvchi surasi deb atalar. Bizning abilerimiz Elham deb atayın değil mi? Elham deyler çünkü adam birinci sözü Elham dedik başlana. Elhamdülillahi Rabbil alemin deyip başlana. Şunun için bizim abilerimiz, babaylarımız Elham dedikte yürteleriydi bu surenin. Fatiha suresi. Mana şulay bitta faziletli sure bulup, bu haqda bek ko'p rivayetler var. Bu benim sözüm bilan değil. Bunda bek ko'p rivayetler var bu haqda. Mana shularning birisi bo'lgan rivayetni İmam Ahmed ibn Hanbal raziyallahu anhu rivayet etken hadis şerif bular. Ubey ibn Ka'b Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanından Fatiha suresini okugach, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bulaydı. Benim yanım kolumda bulgan zat Allah bilen ant etip aytaman ki, bunday nimet Tavrat'ta da, İncil'de de, Zabur'da da indirilmegen. Hatta Furqan'da da, yani Kur'an'da da buna okşaganı başka indirilmegen. Yani buna okşagan sure başka indirilmegen de bu surenin faziletini anlatkan. Buna hazır tağın El-Fatiha suresinin tağın Kur'an'daki Furqan dedik. Buna bu Furqan degende Kur'an'ın bir ismi. Kur'an-ı Kerim'nin de 50'den artık isimleri var. Onun da isimleri bek ko'p. Hem şu isimlerinin birisi Furqan deb atalar. Furqan degan söz halal bilen haramni ayıruvchi, bir-birisinden ayıruvchi deganni anglatar. Şulay yo'q bu sure Ummul Qur'an, yani Qur'anning onasi deb atalar. Çünkü bu sure
oyatlarning soni oz bo'lganiga qaramasdan zo'r ma'nolarni, bitta ko'p ma'nolarni o'z ichiga olgan. Ham shunga ko'ra bu suraga Ummul Qur'on, ya'ni Qur'onning onasi degan ismda berilgan. Mana shunday ulug' sura bu. Mana hozir biz mana shu suraning tafsirini o'rganishga tirishamiz inshaalloh birgalab. Ham endi Alloh taolaning Qur'oni Karimda shunday nesi bor, so'zlari bor. Agar Qur'on o'qisangiz, A'uzu billahi minash shaytonir rojimni o'qig'iz. Bu degan so'z endi Allohning rahmatidan quvilgan shaytonning yomonligidan, shaytonning sharridan, shaytonning yomonligidan Alloh taolaga sığınaman degan so'z. Qur'onni eng birinchi ochib o'qig'achda, demak, Alloh taolaga sığınaman, ya'ni mehribonli, shafqatli Alloh taolaga sığınaman deb boshlag'iz degan. Ham shundan so'ng Bismillahirrohmanirrohimni aytdingiz. Bu degan so'z mehribonli, shafqatli, rahimli Alloh taolaning ismi bilan boshlayman degan so'z. Demak, biz boshda A'uzu billahi minash shaytonir rojim deb aytdik. Mana shu shaytonir rojim degan so'zga kira shaytonni Alloh taolo o'zining qo'shganini tinglamag'ach, shaytonni o'zining rahmatidan quvdi. La'nat qildi ularni. Mana shuning uchun u la'natlangan shaytonning yo'lina kirmagiz. Shaytonning yo'lidan saqlavin Alloh taoladan so'rag'iz. Ondan so'ngra Qur'onni Bismillahirrohmanirrohim deb o'qiga boshlag'iz deb bizga o'rgatib qo'ydi Alloh taolo. Qur'onni qo'lga tutqachdan necha yettirib o'qirga ekanligini. Mana shuning uchun bizning abi boboylarimiz har vaqtda bolalarına bizga Bismillahni ayt. Her vaqtda A'uzingni ayt, Bismillahni ayt. O vaqtda sening hamma ishing o'ng'a bo'lar, xayrli bo'lar deb o'rgatib kelalar edi. Agar ulug' kishilar mana bek yaxshi bilalar. Shuning uchunki ular mana bu hadisda bilganlar ekan. Alloh taolo o'zining kitobini Bismillah bilan boshlaganni musulmonlarga o'rnak. Ham ular har bir ishlarini Bismillah deb boshlauları tiyish deganlar. Mana shunda shunga deyishdi. Tag'in payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadisida bor. Mana u hadisda bo'lay deylar. Ig'tiborli har bir ish Bismillah bilan boshlanmasa, onun oxiri kesik, onun oxiri xayrsiz bo'ladi. U ish barakatli bo'lmaydi. U xayrsiz ish bo'ladi deb, u ish oxirina da yetmaydi, barakati da bo'lmaydi, xayri da bo'lmaydi deb bizga o'rgatib qoldirgan. Chunki shuning uchun da bizning abi boboylar bizni da shu payg'ambarimizni o'rnak etib ko'rsatib, siz bir ishingizni Bismillah bilan boshlag'iz deb o'rgatganlar ekan. Qarasinglar, bizning abi boboylar mana bu hadislarni bilganlar deb. Ular hech qanday nodon bo'lmaganlar, ular ilmli bo'lganlar. Bizning xalq iliglikdan ilmli bo'lgan. Mening esim oqilib ketdi. Qur'oni Karimimizning eski imlolar bilan yozilgan bayonli tafsirlarini, itqon tafsirlarini, tag'in boshqa tafsirlarini o'qib chiqdim men. Bir necha birgina topqirda o'zim o'qibdim-da, ham onda shuldir bizdan Arabiston 7000 kilometr oramiz. Şu 7000 kilometr ora yiroqlikdagi arab tilini 100% bilganlar bo'lgan, olimlar bo'lgan. 100% bilib, tafsirlab, tatar tilini tafsirlab, xalqimizga anlatib bera olgan olimlarimiz bo'lgan bizning. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Mana hozir endi biz Qur'oni Karimimizning ochuvchi surasi bo'lgan Al-Fatiha surasini o'qirga boshlarmiz, o'rganirga boshlarmiz inshaalloh. Robbimiz sığınıp, Robbimdan yordamini so'rab. A'uzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ana onun birinchi oyati bo'lay deydi oyatında. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Elhamdülillahi. Elhamdu barcha maqtov, shukrlar, rahmatlarimiz lillahi Alloh taolaga bo'lsin. Alloh taolaga erishsin, Alloh taolagagina bo'lsin. U shunga loyiq deylar. Robbil alamin. Robb degan so'z u tarbiyachi. Alamin, olamlarning, butun olamlarning tarbiyachisi bo'lgan Alloh taolaga bizning barcha maqtovlarimiz, shukrlarimiz, rahmatlarimiz
erişsin degan so'z bo'lar ekan. Birinchi oyatında biz mana shulay shukrlarimizni ayta boshladik, rahmatlarimizni, maqtovlarimizni. Demak, barchasi Alloh taolaga tegishli. Bularni. Ikkinchi oyatni qaraymiz hozir. Ar-Rahmanir-Rahim. Alloh taolo Rahman ham Rahim. Rahimli. Ya'ni Alloh taolo beruvchi ham rahmat etuvchi sifatlar bilan sifatlangan. Rahman ham Rahimli. İki sifati ko'rsatildi. Alloh taolo bu dunyoda barcha kishilarga da marhamatli, ya'ni mu'minlarga da, kafirlarga da ne'matlarini berar, ammo oxiratda mu'min bandalarinigina berar ekan. Mana bu ism sifatlarning ma'nolari bu. Alloh taolaning Rahman sifati faqat o'zinigina xos bo'lib, barchasini kafirga da, mu'minga da mehribonli va ne'mat beruvchi ma'nosini oladi. Alloh taolaning Rahman sifatin Alloh taoladan boshqa bir kimga da qarata aytirga yo'ramaydi. Boshqa birovda Rahman tugul. Rahimli, lekin Rahman tugul. Ayirma bor, qara. Shunday familiyalar bor bitta. Ismlar bor, u durust tugulmi? Mana agar ism qo'shsa, G'abdi Rahman deb qo'shirga yo'raydi. Allohning bandasi degan nomlarda. G'abdisin qo'shirga kerak bo'ladi. Alloh taolaning Rahim sifati qiyomat kunida faqat mu'minlarga rahim qiluvchi ma'nosini angladi. Ham bu sifat Alloh taoladan boshqalarga, masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamgagina qarata da aytdilar. Demak, Alloh taolaning xulqi bilan xulqlanig'iz degan hadisga negizlanib, olimlarimiz bu oyatni o'qigan har bir kishi rahimli bo'lishga tegishli, tirishirga tegish deganlar. Deylardi. Chunki adam bolasi mehribonni, shafqatli, rahimli, igilikli bo'lishga tegish. Yovuz bo'lishga tegish tugul hech kimada. Mana bizga mana shulay ayttirib, nechik ayttirib, nendek kishi bo'lishga kerakligin Alloh taolo qara nechik ayttirib anglatib qo'ydi. Demak, biz kishilar yovuz bo'lishga tegish tugul, rahimli, shafqatli, mehribonni, igilikli bo'lishga tegish biz ekan. Faqat yaxshiliklar ishlarga tirishirga tegish biz ekan. Mana bularni bizga o'zimizga bilib tugul, bolalarimizga da, tug'anlarimizga, barcha xalqimizga da o'rgatilga tegish biz. Bularni Qur'oni Karima bizning mana bunday oyatlarini bilan tiklab, jintiklab o'rganmagach, bilmovchilarimiz bek ko'p. Alloh Robbim bilirga yozsin edi ham, o'rganirga yozsin edi ham, shu oyatlar bilan amal qilirga da yozsin. Mana Alloh taolo ник bu dunyoda yaxshilarga gina tugul, noshar kishilarga da ne'matlarini berar ekan so'ng Reysapa. Shulay, alhamdulillah. Mana Alloh taolo Rahman, Alloh taolaning Rahman sifati bu. Alloh taolo yaxshi kishilarga gina tugildirishdan da noshar, mana bu qarab turamiz, dege narkomanda, alkashda, burada, nende yovuzlar var bitinde, biz isimlerini bilip bitirmeden nende yovuzlar var. Lakin qaraysan, bütün kişi şekilli şuluk havanı suluyorlar, şuluk suyunu içerler, şuluk biz aşağıdan rizikler bilen riziklanırlar. Hatta kayberleri artıqraq da kılanırlar. Şulay bir. Bunun hikmeti var iken kızlar. Allah-u Teala bendelerine tövbe işlerini açıp koygan. Tövbe işiklerini açıp koygan bendelerim, özlerinin şu tevfiksizliklerini anlap, şu naşarlıklarını anlap, tövbege gelip, doğru yola könmezler mi? Belki doğru yola könürler deyip, Allah Teala mana şulay mümkünü verip koygan, tövbe işiklerini açıp koygan. Biz mana özümüz adam balaları, biz öyle qatıygan adam balaları da, öz balalarımızga nechik yaxshilik ishlarga tirishamiz. Ularda yomonliklarini, nosharliklarini da kechirib yuboramiz, ali u kishi bo'lar, yaxshi bo'lar deymiz. Alloh taolo o'z bandalarini qara nechik tirishlar ekan. Hatto umrining o'zog'ida bo'lsa-da, u tavba etirdi, iymonga kelib kishi bo'lar. Deb ikki dunyo oxirat baxtini erishir deb Alloh taolo mana shunday sinovlarni berib, shunday mumkinliklarni berib qo'ygan ekan. Tavba eshiklari bo'g'ozga, kishining bo'g'ozi g'arg'araga kelgancha ochiq turar ekan. Endi o'lim endi bo'g'ozga kelib tiralgach,
tövbe ишекләре ябыла икән. Инде аннан соң башыңны ташка бәрсәң дә, сине кечерү юк инде. Тövbe ишекләре ябык чөнки. Менә ни өчен Аллаһ Тәгалә менә шушылай начар кешеләргә дә шушы нигъмәтләрен биреп куюында да хикмәт бар икән. Аузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Малик яумиддин. O bir ayeti El-Fatiha suresinin bir ayeti buldu. Malik yevmiddin. Allah-u Teala kıyamet gününün hocasıdır degen anlatı bu. Çünkü Malik degen söz o hoca, padişah degenini anlatı. Yevm gün din kıyamet. Demek Allah-u Teala kıyamet gününün hocasıdır degen anlatı iken. Şu ayet-i kerimede kıyamet günü yevmuddin diye atalgan. Din sözü Arapçada hesap, jaza, mükafat. Mükafat bizim özümüzün eski tatar sözümüz. Bölek, ecir, savab degen anlatır. Ma'nalarini bildirir. Yevmuddin kıyamet gününde barcha bendeler tiriltilip hesap kılınacak. Yaxşıga ecir, savab, yomanga jaza verilecek. Bu ayetni o'qiganda qiyomatni o'ylab, ol kunda faqat Alloh taolo o'zi hukm chiqarishag'in, mahshar maydonida Alloh taolo ham barcha g'avam, barcha ya'ni barcha xalq qarshısında uyatga qolmog'ini o'ylab, ol kunga azirlik ko'rarga, haqq qilarga kerak bo'ladi deb o'ylab, shuni anglab o'qirga kerak ekan. Demak biz bu dunyo uchungina yashashga tug'il. Kıyamet gününde oylarga, yani atçot bire turgan, hesap bire turgan, hazırki özümüzce etsek, atçot bire turgan günümüzde oylarga gerek iken. Bu dünyada biz her bir işimizden atçot beremiz, hesap beremiz. Her bir işinin özünün atçotu var. Şulay yok, bizning bu dünyada yaşayışımızın da atçotu var iken. O atçot günü kıyamet günü deb atalay iken. Mana şu kıyamet gününde biz bu dünyada kılgan her bir amelimizden atçot beremiz eken. Hatta her bir ağzabız, barmaklarımıza kadar atçot bereyken, ayaklarımıza kadar. Tammasından atçot beremiz eken. Mana şunu, bu ayetni o'qiganda, mana şunu esga tushirib, şunu o'ylab, şu atçot kununda uyatga qolmaslikni o'ylab, g'arlikka qolmaslikni o'ylab, ishetirga tiyishimiz eken, o'qirga tiyishimiz eken. Hatta o'qiganda da shularni o'ylab, o'qirga tiyishimiz eken. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين. Bu degan söz, İyyaka degan söz senga Arapçadan bizga tarjima etsek, senga deganni anglatadi. Na'budu degan söz ibodat qilamiz deganni anglatadi. Va iyyaka ham sendangina nasta'in so'raymiz. Ya'ni bu oyatning nisi bulay bo'laydi. Senga tafsiri, sengagina ibodat qilamiz, ham sendangina yordam so'raymiz. Mana qara, bir Alloh taologagina ibodat qilarga. Bir Allah Teala'dan yardım sorarga. Allah Teala qo'shgan her bir ish ibodat. Namaz da ibodat, oruza da ibodat, zakat da ibodat, Qur'on o'quvda, halal rizq tobuda, bular barisi ibodat, buni biz bilamiz. Bularning ibodat ekanligini anglaymiz. Lekin ibodat buning bilan bitmaydi. Allah Teala'ning qo'shgan her bir ishi ibodat bo'lib sanaladi. İyyâke na'budu, fakat senagina ibodat qilamiz. Boshqa bir narsaga da ibodat qilmaymiz. Demak, kishi Alloh taolaning qo'shganlarini o'tab yashasa, mana u ibodatga kirar ekan. Tiyganlardan tiyilib yashasa, mana u ibodatga qo'shib kirar ekan. Boshqa bir narsa, biz senagina ibodat qilamiz, boshqa bir narsaga da ibodat qilmaymiz. Fakat senin qo'shganlaringni ishlaymiz ma'nosini anglatadi. Bu ise bende tarafından Allah Teala'ga berilgan zo'r va'da. Vaqt. Qizlar qaradi. Bu va'da berdik Allah Teala. Senagina ibodat qilamiz. Senagina so'raymiz. Boshqa bir narsaga da bir kimga da ibodat qilmaymiz, bir kimdan da so'ramaymiz deb biz buni Allah Teala'ga berdik. Bandaning bu Allah Teala qarshidagi va'dasi ekan. Vaqti. Allah Teala barchamizni shu va'damizni o'targa nasib etsin. İyyâke nesta'in. Fakat Allah Teala'dangina yordam so'rarga kerakligini anglatadi. Demak,
Безгә нинди авыр хәлгә калсак та, нинди кыен хәлдә калсак та, бер Аллаһы Тәгаләдән сорарга тиешбез икән. Аллаһ Тәгаләдән сорый торган дугалар бар, махсус дугалар бар. Иншаллаһ, насип итсен, аларын да өйрәнергә. Инде без. Амин. Рәйсә апа, менә без балалар үстерәбез, уларны тәрбиялибез. Булар да гыйбадәт саналамы? Әйе, булар да бик гыйбадәт була. Без күнеккәнбез, фақат уразалар, намазлар, гына гыйбадәт дип. Менә булар, балалар үстерәбез, хәлал хезмәт эшләп, ризык табып, аларны үстерәбез, аларны юабыз, тарибыз, ашатабыз, эчертәбез. Менә булар барысы гыйбадәткә керә икән. Менә моны белеп торыгыз, кызлар. Ләкин булар бөтенсе дә гыйбадәткә керә икән диеп, намазларны укымай, рәхәтләнеп йөргә түгел. Мен кем микән диеп, бурынны күтәреп, Аллаһ Тәгаләнең кушкан гамәлләрен үтәмичә йөргә түгел. Намазларны укырга, Коръәннәрне укырга өйрәнергә тырышырга, Аллаһ Тәгалә кушкан уразаларны да тотырга. Гомумән Аллаһ Тәгалә кушкан һәрбер эш гыйбадәт икән димәк, балаларны үстерүебез дә гыйбадәткә керә. Хәтта балаларны ашатыр өчен пешергән Аллаһ ризалыгы өчен дип әйтергә кирәк. Һәр вакытта ниятебез Аллаһ ризалыгы өчен. Аллаһ ризалыгы өчен, гаиләмне туендырыр өчен пешерәмен шушы ризыкларны дисәң, бу да гыйбадәттән икән. Әйе, Раббым үзеңнең ризалыгың өчен җыштырам, үзеңнең ризалыгың өчен чистартам, паклыйм дип иләребезне җыштыру да гыйбадәттән китә икән. Менә аларны безгә һәммәсен белергә кирәк бит. Шуңа карап эш итәргә кирәк. Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин. Менә бит һәрберсен Аллаһ Тәгалә өйрәтеп куйган безгә, иншаллаһ. Әлхәмдүлиллаһ. Менә хәзер инде тагын киләсе аятка күчәбез. Үзе барлыгы 7 аят кенә бу сүрәдә. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم. Ey tərbiyəçimiz Allah, bizni doğru yola göndər. Doğru yol ol. Kur'an hem sünnet yoludur. Kur'an Allah Teala'nın kitabı, yolu Allah yolu. Sünnet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretkenler şu Allah Teala'nın Kur'an'ın Kerime negizinde bizge öğretken yola. İçi getirip yaşarga, içi getirip turmuş itirgen. Öğretip koygan yolu sünnet deb atalar. Sünnet degen söz o'zi yo'l degan söz, g'adat degan söz. İnsanni, yani kishini yaratgan Alloh Taala ona ikki dunyo saodatini, baxtini erishtiruvchi yo'lni da ko'rsatdi. Shuning uchun bandalarına diniy ko'rsatmalar jibarib, ularni to'g'ri yo'lga solib turadi. Bu ko'rsatmalarning so'nggisi islom dinidir, islomdir. Shuning uchun da musulmonlar bu oyati karimani her namazda doimiy ravishda o'qib, Alloh Taoladan hidoyat so'rab, o'zlari erishgan islom hidoyatida bo'lularini tilab turarlar. Qoy bir alkaş, narkomanlar, o'g'rilar, mening taqdirimga shulay yozilgan deylar. Mana bu durustmi, yo'qmi? Yo'q, hech qanday durust emas. Qizlar, Alloh mana Alloh Taolo yo'lni ko'rsatib qo'ydi, bizga yasharga yo'lni ko'rsatib qo'ydi. To'g'ri yo'lni ko'rsatib qo'ydi. Adam bolasi endi shu to'g'ri yo'ldan bormaycha, shaytonning yo'lina kirib ketadi. To'g'ri yo'lni ko'rsatdi, lekin ixtiyor berdi. Adam bolasına ixtiyor berdi, qizlar buni bilib turibsiz. Mana shu ham mana shaytonning yo'lida bor. Qiyiq kakir yo'lni da ko'rsatib qo'ydi. Mana bu shaytonning yo'li, mana bu Alloh taolaning yo'li. Qaysini borasan? İxtiyor senda. İxtiyor berildi senga. O'zingda ixtiyor. Sen tilaysan ekan, oraqni nafsingni tiyolmaysa, oraq ichib yotasan ekan, yoki narkoman bo'lib yotasan ekan, yoki boshqa shunday yovuz ishlar ishlab yotasan ekan, onu Alloh taolaga taqdirga siltarga kerakmi? Siltavchilar ko'p bit. Ko'p. Bu durust tugul, bu shaytonning yo'lina kirgan kishilar endi bular. Bular durust yo'lni topmaysa, beltirab, nafsini yerib, nafsini yengolmaysa, shaytonning yo'lina kirib, o'zini xor etib, ikki dunyosida xor etib, o'zini yo'qqa chiqarib, tag'in o'zining shu xor bo'lganin Alloh taolaga siltavchi gunohli bandalar. Demak, Alloh taolo odam bolasini ixtiyorini bergan ekan deb. Tilaysan ekan, to'g'ri yo'ldan borasan, nafsini yeganmaysan ekan, yo'g'ishuga shaytonning yo'lina kirib ketasan. Hatto shunday hadislar bor, qizlar. Mana Alloh taolo
Фәрештәләргә фақат кына акыл биргән, аларга нәфес бирмәгән. Аларның акыллары бар, алар көне-төне гыйбадәттә. Нәфес юк. Инде хайваннарга фақат нәфес биргән, аларда акыл юк. Алар нәрсә телиләр, шуны эшлиләр, нәрсә телиләр, шуны эшлиләр. Алар үзләренең кыланган кыланмышларына җавап бирмиләр. Аларда фақат нәфес бирелгән аларга. Адам балаларына нәфес тә бирелгән, акыл да бирелгән. Әгәр адам баласы менә шушы акылы белән нәфесен җиңеп, акыл белән эш итә ала икән, демәк, нәфесен акылы белән җиңеп, эш итеп бу дөньяда яши ала икән, аңа Аллаһы Тәгалә дәрәҗәне фәрештәләрдән дә өстен итеп бирә икән. Карады син. Менә шушындый кешеләргә ике дөнья дәрәҗәсен фәрештәләрдән дә өстен итеп бирә икән. Менә буларны белергә кирәк безгә. Шуның өчен ай-хай нәфесләргә иярергә ярамый. Бик нык нәфесне тиергә, акылыңны эшләтергә. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә Куръан-ы Кәримнең бик күп җирләрендә акылларыгызны эшләтегез, акыл нигъмәтләрегезне эшләтегез, фикерләгез, уйлагыз дигән баласына. Без нишлибез? Күңелләрсә теле шуны эшләргә тырышабыз. Аны ярамый икән. Менә нинди хикмәтләр бар икән. Киләсе аятка керешик. Аъуз биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Сираtal лазина ан'амта алейһим гайрил мағдуби алейһим валад-даллин. Үзең ниғмәт биргәннәрнең юлына күндер. Ачуың төшкән һәм туры юлдан адашканнарның, саташканнарның юлына түгел. Үзең, ягъни Аллаһ ниғмәт биргәннәрдән мурад пәйгамбәрләр, сиддиқлар, шаһидләр, изге бәндәләр. Менә булар Аллаһ ниғмәт биргән бәндәләр. Ачуың төшкән, Аллаһ Тәгаләнең ачуы төшкәннәрдән мурад борынгы шулай Аллаһ Тәгаләне тыңламыйча, Аллаһ Тәгаләгә карышкан, Аллаһ Тәгалә белән гысьян кылган кавымнар алар. Менә шушындый явыз кавымларның берсен Аллаһ Тәгалә дуңгызга әйләндергән икән. Берсен маймылга әйләндергән икән. Чөнки Аллаһ Тәгалә аларга гыйлем биргән. Алар белә торып, Аллаһы биргән гыйлем буенча гамәл кылмадылар. Ягъни Аллаһка биргән гәхетләрендә тормадылар. Һәм башкалар, ягъни бик күп сәбәпләре бар. Ягъни гәхетләрендә тормадылар, сүзләрендә тормадылар, мунафиклык кылдылар. Адашканнардан мурад буларда үткән, бик борынгы үткән кавымнарның берсе, әле хәзердә адашкан кавымнар бар. Буларның да адашу сәбәпләре күп. Алар үз максатларына ирешер өчен Аллаһы Тәгалә күрсәткән юлны сайламадылар. Шул сәбәпле сиратал мустақим, ягъни туры юлдан тайпылдылар, адаштылар, саташтылар булар. Демәк, бу аятның мәгънәсе: эй Аллаһ, безне үткән әнбияләр, газизләрнең, әнбияләрнең юлына күндер. Ачуың төшкәннәрнең, адашканнарның юлына күндермә дигәнне аңлата икән. Бу сүрә зур мәгънәләрне үз эченә алган, шуның өчен дә Уммул Куръан, Куръанның анасы дип аталган. Кызлар, менә шушы безгә Дарвин өйрәтте инде, без мәктәптә, безнең бабаларыбыз маймылдан, маймыл булган, без маймылдан яралган дип йөрдек тә инде. Һич алай түгел бит, кызлар. Безнең бабаларыбыз маймыл булмаган. Аллаһы Тәгалә үзенең ачуы төшкән бер кавымны маймылга әйләндергән. Һәм ачуы төшкән бер кавымны дуңгызга әйләндергән. Хәзер инде аны фәндә тапты. Дөрестән дә алар менә шушы дуңгызда, маймылда да адам баласында нинди органнар булса, нинди элементлар булса, бөтенесе аларда да бар икән. Хәзер инде дуңгызның органнарын кешегә куялар, сез моны беләсез, фән ачты. Мен моны бер көнне дәрестә шулай иттереп аңлатып торсам, бер апа әйтә, бер ничә еллар элек, менә безнең авылда берәүгә дуңгызның күзен куйдылар ди. Безгә кызык бит әле, мен үзем аңлатып торсам да күргәнем юк иде андай кешене. Мәйтәм, күрәме дибез инде, безгә кызык булып китте инде. Күрә ди. Шул ир кеше икән ул,
bir 10 еллар яшәп, әле күптән түгел генә вафат булган. Ул Хуҗамат ягындан эшкә кирип китә торган бер авылның исемен әйтте, хәзер әйтәлмим. Менә шулай кызлар, хәзер фән тапты Коръәннең бу аятларның дөрес икәнлеген һәм дуңгызның органнарын кешегә куялар. Менә ни өчен без харам дип безнең әти-әниләр гомергә дуңгыз итләре ашамаганнар икән, маймыл итләре ашамаганнар икән. Чөнки алар кеше ите икән. Һәм ул дуңгызның никадәр шапшаклыгын, анда бик күп ул бүтән пычракларны ашаганын, аның итендә дә бүтән микроблар барлыгын фән тапты, инде фән төшендерә, фән аңлата хәзер үзе халыкка да. Бу менә Коръән Кәримнең муҗизасы кызлар. 15 гасыр язып куелган аятларны фән инде тапты. Әлхәмдүлилләh. Demek Fatiha aşuşu degeni аңлата икән, biz аны белеп алдык. Demek Kur'an-ı Kerimimiz менә бу сүрә, Kur'an-ı Kerimimizning aşuşu сүрәсе икән. Kur'an-ı Kerim шушы сүрә белән ачыла икән. Бу сүрәдә Аллаһ Тәгаләгә хәмд сана, мактау, аның сыйфатлары, кыямәт көненең хуҗасы булуы, гыйбадәт, ихлас, дуа, ялвару һәм зикр баян кылынган икән. Шуның өчен дә намазларның һәр рәкъәтендә Фатиха сүрәсен укырга бирелгән. Менә шушы Фатиха сүрәсен ятлап алсагыз, тагын Ихлас сүрәсен Кул һуаллаһта ди халык телендә, шушы ике сүрәне генә белгән кеше намазны укый ала инде. Намаз әзер дигән сүз. Анда тагын әзрәк ниләр бар, аларны өйрәнү кыен түгел. Белмәгәннәргә ише була бу, ядларга кирәк була. Менә ул вакытта намазны кыен, авыр дип бирсен, күз куркак, кул батыр. Башларга гына кирәк кызлар. Ул вакытта инде чиста, таратлы йөрсең, башыңда эшли, физкультурада була, Аллаһка да гыйбадәт була. Менә буларны кулланыш кылдырмаска, булардан файдаланырга. Инде менә шуның өчен намазның һәр бер рәкъәтендә Фатиха сүрәсен укырга боерылган. Кутси хадис хәзер укыйм кызлар. Кутси хадис дигән сүз ул Аллаһ Тәгаләнең сүзләре, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аны Аллаһ әйтте дип башлый торган сүзләр. Ул Аллаһ әйтте дип башлана торган сүзләр булса да, Аллаһ Тәгаләнең сүзләре булса да, монда бу хадисләрдә, кутси хадисләрдә аҗиз калдыру яки муҗизалык хусусиятләре юк. Менә шушындый хадисләр алар кутси хадисләр дип атала. Шушындый кутси хадисләрнең берсендә Әбу Хурайра разияллаһу анһу булай ди: намазны үзем белән бәндәм арасында икегә бүлгәнмен. Бәндәм нәрсәне сораса, бирермен. Әгәр бәндә Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин дисә, Аллаһ бәндәм миңа хәмд, шөкер, рәхмәт әйтте дияр икән. Әгәр бәндә Ар-Рахманир-Рахим дисә, Аллаһ Тәгалә бәндәм миңа сана әйтте, мактау әйтте дияр икән. Әгәр бәндә Малик Яумиддин дисә, Аллаһ Тәгалә бәндәм мине улылады, зурлады дияр икән. Әгәр бәндә Ияка набуду ва ияка настаин дисә, Аллаһ бу минем белән бәндәм арасындагы нәрсә, бәндәм нәрсәне сораса бирермен дияр икән. Әгәр инде бәндә Иһдина сиратал мустақим, сиратал лазина ан'амта алейһим, гайрил мағдуби алейһим валад-даллин дисә, Аллаһ бу бәндәмә хас сораганын бирдем дияр икән. Менә нинди Аллаһ Тәгалә адәм балаларына нигъмәтләрен әзерләп куйган икән, нинди җиңеллекләрне әзерләп куйган икән. Безгә менә шушындый нигъмәтләрне кулдан ышкынмадырмаска иде. Безнең һәммәбезнең балаларыбыз да, туганнарыбыз да, барча халкыбыз да менә шушы нигъмәтләрне өйрәнеп, шушы гыйлемләрне өйрәнеп, Аллаһ Тәгалә кушканча яшәп, аның тыйганнарыннан тыелып яшәп, ике дөнья бәхет сәгадәтенә ирешергә насип булса иде. Амин. Рәис апа, рәхмәт сезгә. Киләсе очрашуларга кадәр Алла бирсә, саулык, сәламәтлек белән очрашырга насип булсын. Аллаһ разый булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу.